soommanni kuni rabbal aalamiinaan wanni nurratti dirqama godheef eenyu qaalii kiyya fudhataa eenyutu fudhannee laaluudhaaf waanuma rabbal aalamiinaan halkan kana halaal namaa godhu guyyaa namarratti haaraam godha. Soommanni kuni dalagaan biraa tagabroota huduuda qabdi wasana sawaaba hamma harkatan qabdi. Soommanni immoo laa hadda sawaaba isaatiif wasanni hin jiru jechuudha. Bismillaahi irrahmaani irrahiim. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أبليين إسلاما خديرا دلعا والرسالة والرسومنا وننين هديا إسني إرقو دافديمو وننين قبضي إن شاء الله إسني لهذا soommanni keenya amma kunoo har'a guyyaa 28 ejjina waniin hadiyyaa insha Allah isinii dhiyeessuu deemu i'tikaafa faa ammallee hoo fixrii faa ammallee maas ciida faa akkatti sagadan akkatti fayyaa tahuu yoo jummaa fa'aan walit dhufe jechuudha. Kanarraa duuba inshaa Allah soommanni kuni rabbal aalamiinaan wanni nurratti dirqama godheef eenyu qaalii kiyya fudhataa eenyutu fudhannee laaluudhaaf waanuma rabbal aalamiinaan halkan kana halaal namaa godhu guyyaa namarratti haaraam godha. Eenyu qaalii kiyya fudhatee qaalii kiyya fudhatee ajaja kiyya fudhatuudhaan na sodaataa laaluufi soommana dirqama godhe waa hodduudhaaf. Ammaas waa hoddu'u soommanni kuni diliirraa illee gaachena namaa taha. Ammaa soommanni kuni dalagaan biraa tagabroota huduuda qabdi wasana sawaaba hamma harkatan qabdi. Soommanni immoo laa hadda sawaaba isaatiif wasanni hin jiru jechuudha. Ammaas wanni dirqama godhuuf waa hodduudha. Namni takkaa beelaawee beelawaan nama gootun arkin miskiina gaa hoggoyyuu beelarraan baane kana waan inni keessa jiru arkee akkarra sadaqatuu jechuudhaafi soommana hodduu karaa godhe. Walidaa ammaas soommanni kuni wanni rabbal aalamiinaan hodduu karaa godheefi dhukkubaafillee dawa'a fayyaafillee fayyatti harkatanii. Duuba soommanni kuni hogga namaa guutame takkaahuu baatiin soommanaa 30 guutti takkaahuu immoo 29 taati. Nabi Muhammad akka jedhan alayhi salaatu wassalaam innaa ummatun ummiyyatun laa naktubu walaa nahsubu ashaaru haakadhaa wahaakadhaa wahaakadhaa jedhan. Nu ummata arabaa tokko hisaabaan illeen soommannuu lakkoo isaanii silleen soommannuu wanni nuti soommannuun arkii furii arkii soommaniidhaanii soommanna maleehii jedhan. Baatiin rabbiin uume yoo feete 30 taati. Yoo feete immoo 12 taati. Yoggaasiis ni irraten jennu baatuma rabbal aalamiinaan uumeetu 29 sanin dhume nabi Muhammadiihu soommana isaa hodduu eega Madiinaa dhaqe soommanni dirqama ta'e ama 9 soommane amata 9 sanurra hodduu takkaahuu guutuu amata 9niitu 29 soommanee jedhan. Kanaafuu ammoo guyyaa tokkicha irrataniin guuta jechuun bid'a haaraami waan shari'atti hin dhufini jechuudha. Baatiidhaati uumaansi takkaa 30 taatee takkaa 29 ta'uu waan taateef. Soommanni gaa duuba darajaan isaa hodduudha. Yogga rabbal aalamiinaan namaan hafee 30 guuttatan iida godhuudhaaf
iida godhuuf wanni barbaachisu dura iida san duratti fixrii waan je'anii jira. Fixriin kuni zakkaa takkaahu waajiba zakkaa soommana furuudhaan namarra wajjabu jechu. Zakkaa takkaahu sadaqaa sababaa soommana furuudhaatiin namarra wajjabu jechu. Duuba ijoollee xixiqqoo faa warran sommannee zurrumaan baasan yoo nuun jaan ilhaaqan bi'abweeyhima haadha abbaa isaaniititti dhaqqabsiisuudhaaf. Haadha abbaan dhaqqabsiisuu fi ijoollee sommanteen beeynees irraa baasuun dirqama jechu. Walaakin ka garaa jiru irraa baasuun ammoo sunna malee waajibaa miti jedhanii. Ammoo sadaqaan soommanaa takkaahu sadaqaan fixriidha qur'aanaani waajiba taate. Nabi Muhammadii sitti ajaje. Faqaala Nabi Muhammad akkan jee oggaanii fi soommana furtan. Oggu soommana furtan ummata miskiinaa kana guyyaa iidaa san keeysatti akka miskiina akka biyyarra meeranne akka dhoortoodhaaf biyyarra meeranne duroomsa'aa waatti kanna'aa guyyaa iidaa sun haafirraa ta'anii nafsatanii booqatanii jee nabiin. Yoo afaan oromootiin hin dubbanne hiika hadiisa saniitiin ma'anaan kana. Duuba gizeensa zakkaa fixrii kanaaf waqtiidhaa jira. Waqtiinsa بعد غروب الشمس يوما بعد غروب الشمس ليلة الفطر. أدون هلكن إيدا سأدون هلكن إيدا سنوراني نمرت وجبه. جزين سا أمو سنة أدو هلكن إيدا سنير رقمني همجا إيدا رارا وطنيتي جزي أداء جانين جزي اجتو جانين يو جزي سندب رمو صدقة من صدقاتما صدق مكبراتي قاتول واجب مخففت ملي ثوابك صدقة فطري كان جزي خيسا كنمي هنجي سججو جزي سيدا هل كان إيداتي في قيا إيدا إدو صلاة إيدان سغنين درتي غغيفا مودك أبدي يوني في مو صلاة بودة تاتي هو قدا تاتي أكما صدقا تانيتي ثوابا هنقبدو واجب مخففت ملي جيتشو. دوبا يوغاني في صدقا أنا مرة وجبدو صدقان فطري يوغاني في وجبدو جزين سينا ايقا بين بودا كلنا مرة ونبه كي يوتك كيلو لما في جنا تكاهو أمو كيلو سدي تاتي كيلو سدي خطاتو ترغاري نمت هفور نمر رابهما الرجالة نمو قد أورا إفما قد أمو الرجالة كيلو سدي متا نمات الراغنن جولت ذكر رأي غلاني وهم قدات نمني مو قاتل زكام فطري إرتي وجبو لبو في الراباسون دركما نما نفقان سا سر جرت الراهيس باسون دركما ilmaan kee haa taatu haaskaa jaartii tee haa taatu haadha abbaa kee haa taatu irraa baasuun obboleessaa obboleettii haa taatu dhabaa taanaan irraa baasuun dirqama tahaa obboleessaa obboleettii if hin dandayin baana kan abbaan kee hin jirre jechuudha. Nama ati ol qabi sadagaa nafaqaan isaa sirratti dirqamaa zakkaa fixrii irraa baasuu waajibi. Dhiira haa taatu dhalaa haa taatu xiqqaa haa taatu guddaa haa taatu gabra haa taatu bilisa haa taatu jechuudha. Yoggu islaama taanii jechuudha.